Hoca Ahmattın жазгандары адамды ойго салат тура. Кудайдын Куранынан, пайгамбардын хадистеринен окусак, макул дейт элем. А бирок Hoca Ahmattın da ayткандары жөн эмес. Padişam. Padişam. Buyruğunuz menen Hoca Ahmat çakırtıldı. Al birazdan Han Sarayga gelip kalat. Кечегидей анын жазгандарынан окучу дагы. Жарайт падишам. Айланаң капкараңгы. А сен жарык издеп жүрөсүң. А бирок эч эле таба албадың. А балким айланаңа нур чача турган жарык өзүң болуп жүрбө. Бул дүйнө чөл болсо, сен булак болуп, чөлдүн баарын жашылдантып, гүл бакчага айлант. О адам баласы. Жакшы. Жакшы экен. Ырларынан окучу. Көрүнгөндү көкөлөтүп, күн дебе. Көпкө турбай батып кетет күн деле. Кандан бүткөн жакындарың болсо да, казаныңа ашын салбайт күн деле. Мансап үчүн сатып кетсе досторуң, мындан өткөн кордук жоктур дүйнөдө. Гүлдөр сүйлөп, дара күндөйт буу жайда, буйрук менен толкуп агат сууларда. Биз көрбөгөн табышмакка бай дүйнө, бизден таза болот кээде буларда. Жымыңдашып турган менен асманда, жылдыздарда сажда кылат Кудайга. Жылдыздарда сажда кылат Кудайга. Укмуш экен го. Туура айтасыз падишам. Укмуштун да укмушу. Бул Хожа Ахмат биздин сыймыгыбыз. Бекерден Мухаммед пайгамбарыбыз, ага Алланын саламы салаваттары болсун. Бир курмадан эгин сахабаларына көрсөтүп, муну 400 жылдан кийин келе турган бир үммөтүм жейт деген эместир падишам. А ким билсин анысын? Анан ошол курманы Хожа Ахмат жептирби? Падишам, анысын ким билсин? Балким жесе жегендир. Бирок биздин Хожа Ахмат медресе ачып, анын айткандарын, жазгандарын 90 000 адам ар кай жерде таркатып, жайып, окутуп жүрөт дейт падишам. Мен бул Хожа Ахматтын чоң аалым экенине шегим жок. А бирок мен ойлондурганы башка нерсе. Айтыңыз падишам. Биз бардык маселени чечебиз. Муну калың эл да жакшы көрөт дешет. Артынан ээрчип. Бир күнү
Padişalığımды alıp koyuvu dep korkom. Padişam, Hoca Ahmat'ты көргөндөр, билгендер, аны такыр байлыкка, бийликке кызыкпайт дейт. Ошондой дечи. Же сен эмне? Анын оюн окуп койгондой олуя болуп кеттиңби? Geçiresiz padişam. Geçiresiz. Padişam, Koca Ahmet geldi. Жакшы. Кирсин. Адамдын көзү анын жан дүйнөсүнүн күзгүсү дейт. Көзүнө тике карап, өз оозунан угайынчы айткандарын. Girsin. Assalomu alaykum. Chaqirtgan ekansiz padisham. Валейкум ассалам. Aleyküm assalam hocam. Бул менин вазирлерим сенин айткандарыңды окуп беришип таң калтырып атышат го. О, padisham. Эгерде менен айткандарым чындап сизди жакшы жагына ойлондурса, ал менден эмес. Кудайымдын сизге түшкөн мээрими деп түшүнөм. Мен болгону себепкермин падишам. Ошондой дечи. Акыйкат жуурулушкан сөздөрүңдөн, а балким ырларыңдан айтып берерсиң. Жандар канча жалган айтып жасанган. Жандар канча башы чыкпас катардан. Азамат бар элдин камын ойлонуп, ар карылардан баталган. Атагыңды аалам угуп турса да, аша албайсың сени тапкан атаңда. Жакшылардын белектерин кабылда, жамандардын тилегине таарынба. Керегиң жок убактылуу өмүргө, кетериңде түбөлүктүү айылга. Бир өзүңө жаным курман дегендер, бир өзү да кошо жатпайт кабырда. Бир өзүңө жаным курман дегендер, бир өзү да кошо жатпайт кабырда. Бир өзү да кошо жатпайт кабырда. Анын ырлары чындап эле жүрөктү титиретет экен. Эгерде жол жүрүп чарчабасаң, ырларыңан дагы окуп берчи. Падышам, Алла Тааламды улуктагандан кантип чарчайм. Менин ырларым эле оозунда.
Açık asmanın sümbül tünü, azaptardın görüp türkünü, arttın azap mumum tüşügü, jamalın azar boldu mengsen, jaşka toldu karegin kirpigi. Rasulallah, Rasulallah, ulu mugallim Muhammed açıcı sen bu ömürdü. Rasulallah, Rasulallah, ulu mugallim Muhammed açıcı sen bu ömürdü. Sağa kusa tündürüm, sanalarım sende süygünüm. Kaçan görüp düşkü girgenim, senin attın kanday geremek, sende insan gelmek gelelek. Düşkü girçi aşığım benim, tündü cağan nur sebele. Rasulallah, Rasulallah, ulu mugallim Muhammed açıcı sen bu ömürdü. Rasulallah, Rasulallah, ulu mugallim Muhammed açıcı sen bu ömürdü. Rasulallah, Rasulallah, ulu mugallim Muhammed açıcı sen bu ömürdü. Rasulallah, Rasulallah, ulu mugallim Muhammed açıcı sen bu ömürdü. Bunun jakşı eken. Abirok, Hoca Ahmet Yasabi, padişanın birligine kızıktar degen el içinde gep jüröt da. Uluk kandarım jalgan mı? Je, çında bile oyunda var mı? Padişahım, Kudayım geçirsin. Kudayım geçirsin. Oylanmak turgay, hiç akılıma etmegen nerse bu. Padişahım, men günökör alsız pendemin. Jaratkanımdan razıçılığın izdep, ulu paygambarımdan jolun ulaganга hareket kılıp gelem. Men sizdin biliğinizge kızıkmak turgay, jakında jer üstünde de bolboyum. Jakında ölüm dedin mi? Jeyim ne? Ölü turganına kavar geldi mi? Bu dünya kimge mayram, kimge arman. Bol dünyeden kimder ketip, kim kalgan. Uçup keter kayran ömür jarama, uyku dilep karakterdi jumganda. Akıl menen karmabasan mezgilde aldap жүрүп көмөлөтөт шым жалган. Жаралгансың топурактан ылайдан, жар боорунан канча жандар куланган. Колу менен жылдыз терип алгансып, коркпой жашап
жүргөндөр бар балдан. Gergen menen gökürüktü asmanға, Kutulbaysın kudretli Kudaydan. Gergen menen gökürüktü asmanға, Kutulbaysın kudretli Kudaydan. Padişah, ölüm kaçan gelerin hiçbir can bilbeyt emes mi? Har bir can ölüm damın tatoucu. Men jer üstünde jok bolom degenim sebebi, bizdin ulu süyüktü, ulu paygambarыбыз Allah'ın salam salavatı olsun. Bul dünyada 63 yıl gana ömür sürgün. Mana mintip men dagı paygambar jaşka kelip, paygambarımdan aşağıraak jer üstünde gündün betin kantip görek yaşayım. Ulu jaratkanımdan uyalam. Paygambarımdan aşığıraak jer üstünde yaşaganга жүрөгüm çıdabay. Jer aldынан kavırı kastırdım. Padişahım, mından arka yaşoom jer aldında ulanmakçı.